Vidite, je skoraj kle pred vrati. Zdaj, unam, ko vam je rata, da ste shujšali, da ste v formi. Top, super. Unam, ko vam ni, pač jebi ga. Najte ene kopalke, ki vas bojo fajn stisnile, oprijele. Ali pa malo stisnite zobe, une 2 meseca, počakajte noter. Ali pa na kakšno tako plažo, ki ni veliko ljudi, mora biti za Savo, kakšen piknik. Zdaj pa še ena variante, da malo molite Boga, da vam bo vreme naklonjen, pa upajte, da une 2 meseca skozi dež cav. Ja, lejte, kar se treninga tiče, je res težko v enem mesecu narediti spremembo z Barba Pape v, ne vem, He-Mana, ampak imamo pa druge variante, čeprav to ni glih moje področje, sam sem slišal, da je dober. Lejte, ena varianta je, greste na vakuum, da vam ven posesa, ambenga še nisem videl, lahko probate. Druga varianta je, da greste do enega, ki fajn gnete, pa vam ta one pack zgnete v six pack. Zdaj, tretja varianta je pa še vsem ta, da pridete k meni na hipnozo. Ja, prav ste slišali. Pa se jaz hipnotiziram, pa se vam bo jebalo une 2 meseca, kako izgledate. Ali mislite, da sem jaz tako, kot sem na slikah? Ne vem kao. Jaz sem debel drugače, ne? Ful. Evo, to je to. Hipnoza moja. Pa malo Photoshopa. Za vse tiste rezervacija za mojo hipnozo v inbox. Za vse ostale se pa vidimo jesen, ko bo bolj mraz, ko ne bo več toliko sonca, pa bolj oblačen, se bo malo spet z unem puhovka. Čau.